Reka nongere mbasuhuze mwe mukomeje gutega amatwi ndetse no gukurikira Isonga TV Rwanda, aho tubagezaho amakuru abagezweho muri aka kanya by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Na amarira menshi ndetse n'agahinda gakabije kuri Perezida Neva, na amarira menshi ndetse n'agahinda gakabije kuri Perezida Tshisekedi, Perezida wa Kongo, mu ntambara akomeje gushya, mu ntambara akomeje kurwana n'ihuriro AFC/M23 rivuga ko rirwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Perezida Neva mu marira menshi habaye iki? Perezida Tshisekedi mu marira menshi habaye iki? Eric Prince mu gushoberwa cyane, byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Ndagira ngo niba utarakora subscribe ukore subscribe kuri channel Isonga TV Rwanda kugira ngo amakuru azajya asohoka ajye akugereraho ku gihe. Perezida Neva mu marira menshi, Perezida Tshisekedi mu marira menshi, byagenze bite? Eric Prince umuyobozi wa Blackout, umucancuro wakoze byinshi ku ruhando mpuzamahanga, aka kanya ufitwe na AFC/M23, byagenze bite? Perezida Neva mu marira menshi, mu gahinda kenshi, mu gushoberwa kutagira urugero. Perezida Neva akomeje kuburira abasirikare be mu burasirazuba bwa Kongo, aho Perezida Neva akomeje koherezayo abasirikare benshi gusa hakagaruka mbarwa. Ni nyuma yuko abasirikare ba Neva bakomeje kubona ko intambara barwana mu burasirazuba bwa Kongo idashoboka, bagatangira gutoroka igisirikare bakajya mu bindi bihugu. Perezida Neva ndetse n'abasirikare bakomeye muri Burundi bagashyiraho itegeko ry'uko buri muyobozi wese waba ufite, buri musirikare wese waba ufite visa ndetse na passport yabisabumitinga mu gisirikare cy'u Burundi. Bikagenda gutyo, abasirikare b'u Burundi bakomeje gusiga, bakomeje kwigendera, bagatoroka igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma yuko babonye ko abasirikare bakomeje kuhashirira mu burasirazuba bwa Kongo, abasirikare b'u Burundi bakomeje kwashira ndetse n'intwaro zikomeye, intwaro bakoresha nazo bakabasha kuzisiga muri burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma yuko intambara bahanganyemo na AFC/M23 itaboroheye na gato. Ni nyuma yuko Perezida Neva yangiye indege ya MONUSCO guparika mu Burundi, kuko dore ko ubu ngubu ikibuga cy'indege cyo mu Burundi aricyo kiri gukoreshwa muri aka kanya gihagurukirizwaho indege ndetse na drone zataka AFC/M23. Ni nyuma yuko AFC/M23 yashwanyaguje ndetse yangirije ku rwego rukomeye cyane ibibuga by'indege leta ya Kongo yakoreshaga ihagurukirizaho indege ndetse na drone zataka AFC/M23. Bityo AFC/M23 yabashije gukoresha drone zikomeye cyane, drone yakuye muri Katari, bityo ibasha kwangiriza bikomeye, ibasha kwangiriza bikomeye ikibuga cy'indege ndetse n'ibindi bibuga mu buryo butandukanye biri ahantu hatandukanye leta ya Kongo yakoreshaga yataka AFC/M23. Bityo bakimurira bagakoresha ikibuga cy'indege cyo mu Burundi, dore ko ubu ngubu aka kanya aricyo bakoreshaga bataka AFC/M23. Ni nyuma yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo, tutibagiwe n'imitwe iri gufatanya n'izi ngabo Wazalendo ndetse na FDLR, biri kwataka mu gace ka Uvira, mu mujyi wa Uvira, bakabasha kwica abaturage benshi ndetse bakanashimuta abandi baturage, dore ko FARDC yo ikomeje kuhaburira abasirikare benshi cyane, kandi katakariza n'intwaro nyinshi cyane, drone ndetse n'imbunda zo ku rwego ruhambaye. Si ibyo gusa, ahubwo ikomeje kwatakarizwa n'icyizere. Ni nyuma yuko abaturage bo muri Kongo bakomeje kuvuga ko leta ya Kongo idashoboye, kandi iri kwica abaturage, ikabica rubozo, dore ko ikomeje kwica abaturage, ikomeje gukoresha drone zirasa buhumyi, iri gupfa gutera ibisasu mu mujyi wa Uvira, itazi nimba ihanganye na AFC/M23 cyangwa se ihanganye n'abaturage. Ni nyuma yuko basanze mu mujyi wa Uvira hapfiriyemo abaturage
abaturage benshi cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane, bityo bikaba bivuga ko leta ya Kongo ariyo yaje kurasa, ariyo yaje gukoresha ibisasu ndetse na drone ikarasa buhumyi, ikarasa abo baturage, bityo bikaba bivuga ko abo baturage bapfuye ari benshi, ariko kandi n'abasirikare bapfuye ari benshi, by'umwihariko abasirikare b'u Burundi aribo benshi bari mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, bivuga ko bapfuye ari benshi kandi bishwe nabi, ni nyuma yuko bishwe hakoreshejwe intwaro gakondo, bityo bikavuga ko ari buriya ari abaturage babarambiwe ihohotera bakorerwa n'izi ngabo, bityo bakaba babasha gukoresha intwaro gakondo birwanaho. Ni nyuma yuko ubwato bwari buzanye abasirikare benshi bwarashweho, gusa bikaba bitazwi ababurashe, hakaba nta mutwe n'umwe urigamba ko ariyo yakoze igikorwa cyo kurasa ubwo bwato, ingabo nyinshi zigapfiramo, bityo ingabo za Tanzania nazo zikaba zikomeje kuhashirira, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, muri iyo ntambara turi kuvuga ishyamiranyije leta ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23. Naho Eric Prince, umuyobozi wa Blackwater, aho yafashwe n'ihuriro AFC M23, akomeje kwimurwa avanwa mu gace kamwe ajyanwa ahandi, dore ko ubu ngubu aka kanya tuvugana bivugwa ko ari muri Goma ariho yagejejwe, ni nyuma yuko AFC M23 ikomeje kwimura uyu muyobozi Eric Prince wa Blackwater, umuyobozi w'abacancuro, aho akomeje kwimurirwa mu duce dutandukanye, nyuma yuko AFC M23 ikomeje kubona ko Amerika ishobora gukora operation nk'izi sanzwe ikora ikaba yamubohoza, dore ko bivuga ko Eric Prince afitanye umubano wa hafi na Amerika n'ubuyobozi bwa Amerika, bityo bikaba bikekwa ko AFC M23 ikabikeka ko Amerika ishobora gukoresha operation zikomeye cyane ikaba yabasha kumubohoza. Ni nyuma yuko leta ya Kongo bayikubisaha babaza aho bayifatiye umuyobozi Eric Prince, aho bayifatiye umuyobozi wa Chancellor Eric Prince wari usanzwe ashinzwe kugurutsa drone ndetse n'indege, bityo bikaba biri kuvuga ko igisirikare cya Kongo cyacitse intege ku buryo bukomeye kandi buhambaye, bityo na operation n'imwe leta ya Kongo iri gukora ngo ibashe kuba yakunda, dore ko Eric Prince agihari babashaga kugurutsa drone zikabasha kwataka. Naho aka kanya tuvugana ubu ngubu drone zose leta ya Kongo iri kugurutsa ziri gushwanyagurizwa mu kirere n'ihuriro AFC M23, ni nyuma yuko AFC M23 iri kugomeza kwaguka mu buryo bw'intwaro ndetse na drone, ariko kandi si mu buryo bw'intwaro ndetse na drone gusa, iri gukomeza kwaguka ndetse no kwigwizaho ibikoresho, dore ko mu bikoresho bimwe iri kwigwizaho hari n'ibyo iri kwambura izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'iyi mitwe yindi iri kuyifasha ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibikoresho byose bari gusiga ibikoresho byose iyo mitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro ndetse na leta ya Kongo na leta n'igisirikare cy'u Burundi bari gusiga AFC M23 iri guhita ifatira hafi izo ntwaro. Ni nyuma yuko leta ya Kongo ikomeje kugurutsa drone nyinshi ku bwinshi zataka umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, AFC M23 ikomeje gukontrola izo drone ziri gushwanyagurizwa mu kirere zitaragira ku butaka, zitarabasha kurekura ibisasu. AFC M23 iri kuba yiteguye cyane ikazishwanyaguriza kure zikiri mu kirere. Ni nyuma yuko AFC M23 ikomeje kwaguka, ikomeje gupasingisha abasirikare benshi cyane, u Burundi bwo bukomeje kuvuga ko abatari abasirikare b'u Burundi basoje ikosi bapasinze, ahubwo ari leta y'u Rwanda yoherejeyo abasirikare bayo RDF. Ibyo akabihuriraho na Tshisekedi, aho na Tshisekedi nawe avuga ko atari abasirikare ba AFC M23 yapasingishije, ahubwo ari abasirikare bakomeye b'u Rwanda ba RDF binjiye bandi biyongereye ku basanzwe ngo bariyo muri AFC M23.
ni nyuma y'uko perezida Tshisekedi atangaje ko hari umuhuro uzahuriramo abanyekongo bose baganira ku bibazo bafitanye, bityo perezida Tshisekedi akaba yaratumiye n'ihuriro AFC M23. Biravugwa ko AFC M23 ishobora kuzitabira ibyo biganiro, gusa benshi bakagira impungenge ko ayo ari umupango wa Tshisekedi, ariko benshi bagakomeza kuvuga ko abayobozi ba AFC M23 nibaramuka bagiyeyo bamwe muri bo batazabasha kugaruka, ahubwo ari umutego perezida Tshisekedi ashobora kuba ari kubatega. Naho mu yandi makuru biravuga ko ubuyobozi bwa Amerika buri kuvuga ko amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo y'amahoro ategeze yubahirizwa, ni nyuma y'uko perezida Tshisekedi ibyo yasabwaga gukuraho ndetse no kurimbura umutwe wa FDLR burundu. Bityo abayobozi ba Amerika bakaba bakomeje kuvuga ko nta n'umwe wigeze wubahiriza amasezerano yasinywe hagati aho. Iyi ni Isonga TV Rwanda, nje ndi Elia, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu.